Zdravo drugari! Danas upoznajemo ptice, ta mala pernata stvorenja. Sine, nadam se da si spreman. Zdravo drugari! Spreman sam. U redu, pođite za mnom. Ovo je sova, ptica sa velikim, okruglim očima i mekim perjem. Uglavnom leti noću, u potrazi za hranom. A ovo je roda, velika ptica sa dugim nogama i kljunom. Vole da lete i ptice su selice. Prave gnezda na krovovima ili dimnjacima gdje čuvaju svoje mladunce. Ovo je orao, velika ptica sa snažnim krilima i oštrim kljunom. On leti visoko i ima veoma dobro oko da vidi daleko i nađe hranu. Ovo je flamingos, ptica sa dugim nogama i lepim ružičastim perjem. On uglavnom stoji u plitkoj vodi i svojim kljunom traži male ribice ili alge za jelo. A ovo je papagaj, ptica sa šarenim, belim ili crnim perjem, koja voli da priča i ponavlja zvuke. Vole da se igraju, jedu semenke i sede na grani. Ovo je gavran, velika crna ptica sa sjajnim perjem. On ume glasno da grakće i veoma je pametan. A ovo je svraka, ptica sa crno-belim perjem i dugim repom. Ona skače po granama, glasno grakće i voli da nosi male sjajne stvari u kljunu. Ovo je detlić, ptica koja kuca kljunom po drvetu da nađe male bube za jelo. On se čvrsto drži za stablo i često ima crveno perje na glavi. Ovo je vrabac, mala ptica sa smeđim perjem koja skakuće po granama i po zemlji. On peva vesele pesmice i voli da jede sitne semenke i mrvice. Postoji još vrsta ptica koje danas nismo vidjeli na livadi, ali sljedeći put ćemo potražiti i njih. Nadam se da su vam se svidjele ptice, kao i da ste nešto novo naučili danas. Sine, koja se ptica tebi najviše dopala? Sve su baš lijepe. Ali najviše mi se dopadaju orao, papagaj i flamingos. Orao izgleda pomalo strašno, ali je jako lijep. Jeste, izgleda tako, ali ne brini. Orao ne napada ljude. Sljedeći put ću ti pokazati i druge vrste ptica. Ima ih zaista raznih. Sada idemo kući. Za danas je bilo dosta istraživanja. Ćao drugari sa one strane ekrana. Vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Ćao drugari! Zdravo deco! Danas upoznajemo bube, odnosno insekte. Ta mala, zanimljiva stvorenja. Pođite za mnom. Bubamara je malo, okruglo i crveno stvorenje sa crnim tačkama koje leti i često se šeta po biljkama. Pomaže u vrtu jer jede štetne insekte, a ljudi je često smatraju znakom sreće.
Jelenak je velika i tamna buba, čiji mužjaci imaju velika klešta nalik na rogove jelena. Inače se smatra i najvećom bubom u ovom delu Evrope. Živi u šumama i na starom drvetu. Pomaže razgradnji drveta i nije opasan za ljude. Ovo je bogoomoljka. Ona je duga i tanka buba sa velikim očima i prednjim nogama, koje drži sklopljene kao da se moli. Jede druge insekte i obično nije opasna za ljude. Tata, da li su ove bube opasne? Strašno izgledaju. Malo se plašim. Većina buba nisu opasne za ljude, mada ima i onih koje hoće da gricnu ako ih diraš. Zato je uvek dobro da ih ne diraš rukama. Važi, tata, neću. Skakavac je insekt sa dugim zadnjim nogama, kojima može daleko da skače. Obično je zelen ili braun. Jede travu i lišće. Ponekad proizvodi cvrčanje trljanjem zadnjih nogu o krila i nije opasan za ljude. Ovo je leptir, insekt sa velikim šarenim krilima koji leti od cveta do cveta. Hrani se nektarom i pomaže biljkama da se oprašuju, a ljudi ga rado gledaju. Ovo je pauk, životinja sa 8 nogu koja često pravi mreže od svile da u njih ulovi insekte. Većina paukova nije opasna za ljude i pomaže u prirodi tako što smanjuje broj štetnih insekata. Ovo je stonoga, dugačko stvorenje sa mnogo nogu koje brzo trči i obično se krije ispod kamenja i lišća. Većina stonoga nije opasna za ljude i pomaže prirodi tako što jede male insekte i ostatke biljaka. Ovo je skarabej ili balegar, buba koja pravi kuglice od balege i valja ih po zemlji. Pomaže prirodi tako što vraća hranljive materije u zemlju i nije opasan za ljude. Ovo je cvrčak, insekt sa dugim zadnjim nogama zbog kojih jako skače, a mužjaci proizvode cvrčanje trljanjem krila. Živi u travi i livadama, hrani se biljkama i malim insektima i nije opasan za ljude. Njih stalno čujem kad sam kod bake i deke na selu, ali nisam znao kako izgledaju do sad. Da, to su oni. Njih je teško videti u travi, a i sviraju uglavnom noću. Eto, sada znaš i kakvog su izgleda. Ovo je mrav, mali insekt koji živi u velikim zajednicama i svi zajedno rade na sakupljanju hrane i brizi za leglo. Snažan je za svoju veličinu, često nosi teške stvari i obično nije opasan za ljude. Ovo je smrdibuba, insekt sa štitastim telom, obično zelene ili brown boje. Ona ispušta jak miris kad se uplaši, hrani se biljnim sokovima i obično nije opasna za ljude.
Ovo je buba švaba. Insekt sa pljosnatim telom i dugim antenama koji brzo trči i skriva se na tamnim mestima. Nije otrovna za ljude, ali može prenositi prljavštinu, zato je važno držati kuću čistu. Ova buba mi se ne sviđa. Baš je bljak. To svakako nije buba koju bi trebalo da diraš rukama. I bolje što ti se ne sviđa. Ok, za danas je bilo dosta istraživanja po livadi, ali vrlo uskoro te ponovo vodim na izlet, da upoznaš i druge vrste buba i insekata, poput onih sa krilima. Sa krilima? Poput aviona? Haha, tako nekako, samo mnogo spretniji u letu od aviona. Ajmo sada, mama nas čeka na ručku kod kuće. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao, ćao! Zdravo! Dobrodošli u naš kviz. Danas ćemo da se igramo i da pogađamo domaće životinje. Nadam se da ste spremni. Ja sam spreman, tata. Jedva čekam da izađe prva životinja. U redu, počinjemo. Da li znate ko je ovo? Krava mu. Tačno. A da li znate ko je ovo? Ovca. Be. I to je tačno. Bravo! Da li znate ko je ovo? To je prase. Grok, grok. Tačno. Da li znate ko je ovo? To je koza. Me. A ko je ovo? Petao. Kukuriku. I to je tačno. Bravo! A ko je ovo? Kokoška. Kukukuda. Tačno. A ko je ovo? Pile. Piju, piju, pi. Haha, sve je tačno, bravo! Da li znate ko je ovo? Konj. Dži. I to je tačno. A ko je ovo? Magarac. I-o, i-o. Bravo! A ko je ovo? Patka. Kva, kva. Tačno. Da li znate ko je ovo? Zec. Ciju, ciju. Sve je tačno, bravo! Jej, sve sam pogodio. Ovo je bio lak kviz, tata. Hoće novi. Drago mi je da ti se svidelo, sine. Nadam se da se svideo i našim drugarima sa one strane ekrana. Svi ste bili super. Dogovoreno, uskoro se ponovo igramo pogađanja životinja. Ima još puno vrsta koje nismo vidjeli danas. Super! Jedva čekam. Ćao, čao, drugari. Vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Hvala na druženju. Ćao, ćao.
Zdravo drugari, dobrodošli u novu epizodu kviza. Danas smo u šumi i tražimo šumske životinje. Da li ste spremni za novu igru pogađanja? Sine, nadam se da si i ti spreman. Zdravo, drugari! Pa, valjda sam spreman. Evo, sada sam spreman. Ok, krećemo. Da li znate ko je ovo? To je vuk! Bravo, to je tačno. A da li znate ko je ovo? To je lisica! Tako je. Juhu! A ko je ovo? Divlja svinja! Gup, grup! To je tačno. A da li znate ko je ovo? To je jelen! To je netačno. Ovo je srndać. Jelen ima mnogo veće i drugačije rogove. Wow, nisam znao za to. Eto, svaki dan se nešto novo nauči. A ko je ovo? Srna. Tačno. A ovo? Ovo je lane. Bravo, to je tačno. Juhu! Da li znate ko je ovo? Medved. Tako je. Da li znate ko je ovo? Ovo je tvor. Smrdljivko. Tačno. Jej! A ovo? To je veverica. Tačno. Juhu! Sve sam pogodio. Ta-ta-ta-tira! Nisi sve pogodio. Ostala je još jedna životinja. Da li si spreman? Jesam, spreman sam. Ko je ovo? Jež! Buc, buc! To je tačno. Bravo! Sada mogu svima da vam čestitam. I našim drugarima sa one strane ekrana, a i tebi, sine. Bili ste super. Juhu! A za sljedeći kviz sam kupio kartu za avion. Idemo u džunglu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao, ćao! Ćao, drugari! Zdravo, deco! Dobrodošli u morski svet. Pođite za mnom u morske dubine. Ovo je ajkula, riba grabljivica, mišićavog tela i šiljate glave sa 5 vrsta peraja. Ovo je delfin, vodeni sisar s rodom kitu, poznat po svojoj inteligenciji. Ovo je orka, kit ubica, najveći predstavnik u porodici delfina.
Ovo je kit, najveći stanovnik otvorenih mora. Kreće se u rasponu, veličina od 2,6 metara pa do 30 metara. Ovo je ajkula čekićarka. One su porodica ajkula, tako nazvane zbog neobične i prepoznatljive strukture njihovih glava, koje su spjoštene i bočno proširene u oblik čekića. A ovo je raža. One imaju oblik lista ili ploče u obliku romba. Neke vrste raža na leđima ili na repu imaju otrovnu bodlju koja služi za odbranu. Ovo je hobotnica ili oktopod, mekušac sa 8 pipaka po kojima je i dobila ime. Poznata je po svojoj inteligenciji, kao i sposobnosti da se premaskira u svoje okruženje. Ovo je meduza. One su uglavnom skoro prozirne i telo im sadrži veliki udeo vode. Posjeduju i žarne pipke, koje koriste za hvatanje plena ili samoodbranu od predatora. A ovo je morska kornjača. Generalno, morske kornjače imaju u većoj meri raspored tela kao kopnene ili slatkovodne kornjače, ali za razliku od njih, morske kornjače ne mogu da uvuku glavu i udove u svoje školjke. Ovo je četverozupka ili riba balon. Ona je jedna od riba koja se naduje kada joj zapreti opasnost. Živi na većim dubinama od 50 do 480 metara, a može da naraste i do 2 kg težine. Ovo je kraba. Krabe su grupa dekapodnih rakova. Imaju 4 para dugih nogu koje se završavaju bodljama i služe za hodanje. I jedan prednji par pretvoren je u klešta. Ovo je riba lav. Ona je rod otrovnih morskih riba koji je potekao sa Indo-Pacifika. Naziv riba lav dobili su po svojim bodljama koje podsjećaju na lava. Karakterišu se vidljivom paletom upozoravajućih boja. A ovo je morski jež. Oni su klasa životinja iz tipa bodljokožaca. Poznato je oko 800 vrsta morskih ježeva. Većina vrsta kreće se cevastim nožicama koje se izbacuju kroz male otvore na ljušturi. Neke vrste hodaju i na bodljama. Ovo je morska zvezda. Ima ih preko 1600 vrsta, uglavnom su ružičaste boje. Najčešće su petokrake, ali ima i onih sa čak 40 krakova. Veličina im varira od 1 cm do 1 metra.
Sada ću morati da izronim iz mora kako bih dopunio moju bocu sa kiseonikom, ali se nadam da ste uživali u ovom morskom putovanju, kao i da ste naučili neke nove stvari. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao, čao!